Awusorry mngana babe, ngicela kusida. Uyathi ngiloku ngifikile ngibathe ngibona chafa ifona ayisebenzi. Awusorry mnakethu ngekuphaphela ngicela kusida. Uyathi ngiloku ngifikile ngibathe ngibona chafa ifona ayisebenzi. Yebhuda ngibona ngisengasitaka, uyathi sekuphela iminyaka ngilowa isensi. Sengicabanga nje kuvele ngibulala ngoba sekuthakile ukuthi ayisebenzi. Yebhuti la kahlathi khulu kuna worry, ulungisa tona ngingalifana nale yami dolobeni ngingabe ngayisa kuye yabuya iphila phongo. Awungeke mnakethu angibonise ngaphila ngisho ngoba lathi sacapha phansi la kuthengile namhlanje ngithi khuthu kwadume manje. Awukhululeka mnakethu la ku-1 Rip akusiyinkinga, mawangithembi bengicela siye khona. Yini ngathi wena ungethembi? Yebhuti ngicela ungiphuthumise kuye manje, bhuti ngicela ungiphuthumise kuye. Mawunenkinga ye-cellphone hamba le kahlathi khulu utawuthola Mr. 1 Rip. Mawunenkinga yelucingo lwakho hamba le kahlathi khulu utawuthola Mr. 1 Rip. Ngabe lukumbele mandini, ngabe linenkinga yesikrini, hamba le kahlathi khulu utawuthola Mr. 1 Rip. Hey, 1 Rip akadisappointi, wenda timbe konze ngathi shapointi. Mawuphuma khona uvele ujabule ngathi ucetha kuni jackpot. 1 Rip akadisappointi, wenda timbe konze ngathi shapointi. Mawuphuma khona uvele ujabule ngathi ucetha kuni jackpot. Yebhuti sorry ngesikuphaphela, ngabeleka 1 Rip babita malini, ngabanyonyobela mane lamalanga kusafehla la kiki. Ngemana la phansi mngana mangafika khona ningakhulumisana, kodwa uyakhona kubhadala kancane kungaphetri manje ungakhokhanga. Tanda ndlula inhloko bengakwati loko mnakethu ngiyabonga. Tanda ndlula inhloko bengakwati loko mnakethu ngiyabonga. Mawunenkinga ye-cellphone hamba le kahlathi khulu utawuthola Mr. 1 Rip. Mawunenkinga yelucingo lwakho hamba le kahlathi khulu utawuthola Mr. 1 Rip. Ngabe lukumbele mandini, ngabe linenkinga yesikrini, hamba le kahlathi khulu utawuthola Mr. 1 Rip. Hey,